Dobar dan. U ovom videu prikazat ću rad sa VDCAD aplikacijom za projektiranje unutarnjeg vodovoda. Aplikacija se integrira unutar AutoCAD 3D, Brisket Pro ili ZVCAD programa. Za platformu koristit ću Brisket V26 Professional verziju. Prikazat ću 2D projektiranje s konačnim rezultatom izrade šeme i specifikacije potrebnog materijala. Krenimo redom. Nakon instalacije programa, program se može pokrenuti zajedno sa CAD programom ili spojiti na već otvoreni CAD program. Da bi mogli koristiti program u online verziji kao reduciranu verziju ili u potpunoj verziji potrebna vam je dostupna internet veza. Ako program koristite sa odgovarajućim USB ključem, isti je potrebno ustekati u računalo prije početka pokretanja aplikacije. Pokretanjem aplikacije prikazuje se paleta koju je moguće proširiti kako bismo mogli pristupiti svim potrebnim alatima. Za početak, pomoću naredbe postavke aplikacije provjerimo kakvu licencu koristimo. Trenutno koristimo online premium verziju. Kako bismo mogli koristiti online premium verziju, moramo pritisnuti kvačicu na koristi Viridi server za provjeru licence i upisati email kojim ste se registrirali za korištenje aplikacije. Svaki put zasebno, u svakom crtežu potrebno je postaviti početne postavke određenih varijabli u CAD programu. Units, na što više decimala, 4 je dovoljno. Zatim, snap, na što manji broj, 0,0001. Te u esnapu ili u AutoCAD varijable osnap uključiti nearest. Nearest uključen. Nakon toga definiramo etaže. Etaže nije nužno kreirati, ali na taj način preko naredbe programa možete jednostavnije kopirati simbole između različitih etaža. Potrebno je napomenuti da je zabranjeno kopiranje izrađenih objekata, to jest cijevi, simbola izravnog mjesta i drugo, na tlocrtu. Također, možete zoomirati na svaku etažu zasebno. Kad imate mnogo etaža, to postaje vrlo korisno. Prilikom definiranja etaža potrebno je voditi računa da je fiksna točka zapravo jednaka točka na svim etažama po x i y koordinati, ako objekt promatramo kao 3D model. Prije nego krenemo s crtanjem trase vodovoda, provjerit ćemo gdje nam pada onaj na katu tlocrtno u prizemlje. Tako što ćemo iscrtati pravokutnik i maknut ćemo ga fiksnom točkom s kata na prizemlje. Eto, ispada da nam kupona pada ispod kupone, tako da neće biti problem sa vertikalom vodovoda. I krećemo s crtanjem trase. Krenut ćemo od pripreme tople vode sa toplom, hladnom i cirkulacijom vodom. Crtat ćemo dinamički. Najdulju trasu, prvo prema sudoperu. Dinamički odaberemo promjenu visina i zatim prebacujemo na simbol za sudoper. Da bi mogli iscrtati perustu suđa, moramo maknuti cijev na dva dijela da nam ne podijeli cijev na koju se vežemo na mali dio cijevi. Eto. Desni klik, izlazimo van iz trase.
Potrebno je dodati simbol za promjenu visina. Imamo ovaj modifikator koji modificira rotaciju pojedinih elemenata. Evo ovdje možemo ubaciti. Zatim krećemo dalje crtanjem cjevovoda. Sad ćemo uključiti bijeli cijev na 2 dijela i spojiti s hladnom cijevi na izljev za perilicu rublja. Desnim klikom izlazimo. Potrebno je dodati simbol za promjenu visine kako bismo kasnije kod izrade šeme lakše zapravo skicirali tu šemu. Zatim krećemo s crtanjem cjevovoda do tuša. Kliknemo i uzmemo dinamički simbol tuša, klik i izlazimo iz nadzora. Dodajemo simbol za promjenu visina. Na toj poziciji iz poda prelazimo u zid. Uzet ćemo opet 3 cijevi. I simbol za umirovnik. Kad smo taj dio odradili, trebali bi iscrtati još cijev za vertikalu. Uzet ćemo simbol za vertikalu. Desni klik, izlazimo iz nadzora. Ovdje nismo iscrtali dovod vode za WC školjku. Moramo maknuti dijeli cijev na 2 dijela i spojiti ovo i uzeti simbol za WC školjku. Desni klik, izlazimo van iz nadzora. Ispišemo simbol za vertikalu vodovoda. Te zatim kopiramo simbol vertikale i tekstalni simbol na kat. Zoomiramo na kat, vidimo gdje to točno padne i krećemo s iscrtavanjem trase na kat. Imamo simbol za umirovnik.
Spojimo dovod vode sa WC školjkom. I potrebno je još spojiti dovod vode za ležiću kadu. Moramo maknuti dijeli cijep na 2 dijela. I uzimamo simbol za ležiću kadu. Simbol za ležiću kadu, za umivonik i za sudoper, to su jednaki simboli. Kasnije ćemo to pridodati posebne odvode. Potrebno je pridodati određenim simbolima određen tip sanitarije. Evo imamo ovdje naredbu. Ovdje prebacimo u sudoper. Zatim opet ista naredba. Pa postavimo da je to peruca suđa. Visina priključka 40. Imamo tu škara. Desni klik, vraćamo naredbu, znači to je umivaonik. Pa zatim desni klik WC školjka. Desni klik. Ovdje je peruca. Bitno je da u AutoCAD-u, u BricsCAD-u imate postavljen desni klik za ponavljanje naredbe, tako brže i jednostavnije te koristite program. Ovdje smo zaboravili docrtati Linder slavinu. Eto, pa smo sada docrtali. To je Linder na visini 20. Ovdje. Krećemo na kat. Pridodamo, znači, ovdje da je to ležića kada. WC školjka. Ok, i ovdje je umivaonik. Ok. I to je to. Nakon pridodavanja iz jednog mjesta možemo ispisati uz simbol i znači promjer priključka i visina na koju se postavlja. Za svako izdvojeno mjesto posebno. Tako da odaberemo naredbu ili u ovom slučaju desni klik i značimo simbol izljeva i rotaciju. Zaboravili smo docrtati dovod vode, to moramo još prije dimenzionirati, tako da ćemo to još docrtati. Spojimo, uzimamo simbol za promjenu visine, tu dolazimo iz temelja u pod i iscrtamo gdje se klik izađemo, obrišemo tekst duljine i docrtamo još simbol ulaska, s obzirom da se on može samo dinamički iscrtati, uzimamo naredbu za
hladnu vodu, desni klik izlazimo i brišemo liniju cijevi i premjestimo simbol dovoda. Za prijedlog dimenzija cjevovoda program koristi Brigsovu metodu za izračun protoka i temeljem definiranih brzina u određenim cjevovodima program nudi određeni profil cijevi. Ovdje stavljamo kvačicu, tom kvačicom označujemo da cirkulacijani vod je uvijek za jedan profil manji od tople vode. Prvi je uvijek jedan cijev, je minimalno D20. Kad bi sad dimenzioniramo, znači pelicu suđa i sudoper, tako da označimo s naredbom ta dva izvorna mjesta i da vidimo šta će nam ponuditi software. Znači, nudi nam hladnu vodu D25, toplu vodu D20 i cirkulaciju vodu D20. Ispod D20 program ne nudi. I temeljem toga što je ponudio, sad promijenimo cjevovod. Ok, krećemo dalje. Znači, od tuša imamo, tuš je uvijek D20, ali kada koristimo i umjevonik, provjerimo da li je potrebno šta promijeniti. Program je predložio to bude još uvijek D20, hladna, topla i cirkulacija. Kad označimo ovaj cjevovod, sad smo označili sve što je spojeno na taj cjevovod i program je ponudio D32, hladna voda, topla voda D25 i cirkulacijani vod D20. Izmijenimo. Obrišemo predloženi dio i krećemo ovdje. Znači, s obzirom da sad dolazi vertikala, moramo dimenzionirati prvo. Ovdje ćemo samo malo pomaknuti tekst. Eto, ovdje kad vidimo hladna cirkulacija, topla voda su D20 i sad možemo vidjeti šta će imati program kad imamo spojenu WC školjku i evo, još uvijek dovoljno D20 za sve. Ali ako dimenzioniramo vertikalu, onda moramo označiti sva izvorna mjesta te provjeriti vertikalnu cijev, znači mora biti hladna voda D25, topla voda D20, cirkulacija D20. Ovdje smo zaboravili da u dijelu gdje još dolazi imamo spojeni i iz prizemlja na vertikalu WC školjku, tako da zajedno s tim da bismo dimenzionirali ovaj cjevovod, potrebno je i to uključiti u proračun. Ok, još uvijek dobivamo hladna voda D25. To je to. Sad kad dimenzioniramo ovaj ovdje cjevovod, uzimamo u obzir i kat
i sva izdvojena mjesta do tog cjevovoda. Ovdje. I dobili smo rezultat hladna voda D32, topla 32 i cirkulacijom vode D25. Pa promijenimo. Obrišemo. I sad ćemo izračunati još ovaj cjevovod nakon što smo spojili i dobili smo da nam je potrebna hladna voda 32, topla voda 32, cirkulacijni vod 25. Izmijenimo. Potrebno je dimenzionirati i profil dovodne cijevi. Značimo sve i u biti radi se o hladnoj vodi D32. Te izmijenimo profil cijevi. Nakon što smo dimenzionirali, možemo to i ispisati. Znači, značimo sve. Pišemo samo toplu i hladnu i imamo naredbu kliknemo na blok i ispišemo. Isto to možemo za toplu vodu i program prikazuje koje jedinice opterećenja, koje kakvih za hladnu vodu i toplu i samo za eto, sad ćemo to izbrisati. Možemo prikazati i specifikaciju materijala. Značimo sve. Pišemo, a sad slučajno desi više znamenka brišemo. I sada izometrijske šeme radi se na temelju tlocrta. Gasit ćemo crtavanje sanitarije i koristit ćemo naredbu za djelomično crtavanje šeme. Uzet ćemo faznu točku hladne vode vertikale i prebacit ćemo u izometriju. Naravno, sada tu još ima dosta posla. Algoritam je takav kakav je, prebacio je u izometriju, ali treba dosta toga raditi. Ja ću tu koristiti i naredbe možda za cijevi. Tlocrtno crtanje samo treba paziti kasnije da se, kod specifikacije materijala, da se ne označuje i taj dio da ne bi ušao u specifikaciju materijala. Znači ovdje ulazimo iz temelja u pod. Ulazimo ovdje možemo naznačiti da se dižemo gore po zidu. Uzet ćemo isto naredbu za
crtane cijevi, samo da budemo brži, možemo i običnom linijama dostavati, šema je neovisna o tlocrtu. Jedanput kad je generiramo. Pomahnuti, ima tu nekih. Ovdje ćemo isto. Znači vidimo da je krivo generirana šema. Dizanje je na poziciji simbola za dizanje. I evo ćemo pomaknuti naziv. Mi ćemo da nam ne smeta. Ovdje je vertikala, tako da treba docrtati još cijevi koje idu prema gore. Ako ćemo teksta nam ne smeta. Ono što je bitno kod prijedloga izometrične šeme, program je automatski i poznao iz tlocrta profile pa ih je pridodao. Hoćemo iscrtati naravno, ćemo brisati tekst. Znači šema nam je neovisna od tlocrta, tako da možemo kopirati, brisati i mirovati objekt. Dok to u tlocrtu ne smijemo raditi. Okay. Ovdje moramo podići u zidu. Malo će biti zeznuto, ali radit ćemo to. Rešili smo taj dio, još ovdje trebamo to je prizemno je gotovo. Sad uzimamo djelomičnu šemu za kvart. Stavit ćemo sa strane. I
ali će biti malo više posla. Dići ćemo sve to na visinu, najjednostavnije. Eto. I pomaknut ćemo sada to. I spojiti. I to je to.